Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la akıbetul muttaqin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahabihi ecmaîn. Hurmatly jigitler, biz Mebahisul Alfaz жаңы temasını başlayız bugün 24-bet. Negizinden biz bileriz, bu mantık ilimi sözlerde emas, sözün içindeki manilerdi izildep okuta turan ilim bolçu. Biroq bugungi tema uşul Mebahisul Alfaz. Mebahis degan o'zi izildi, bahs mebahis izildi, ne alfaz sözlerde. Aslında sözlerde izildi deb tema koyuyoruz da. Bu degan sözü biz janağı mantık ilimi sözün içindeki manilerdi izildegeni menen keyde oşo sözgö da mani beriş kerek bolup kalatkan da. Ankeni sözgö birinci mani versek, ana sözün içindeki sözden çıkan manilerdi anan biz izildep, tartipleştirip ve akılımızla anan oylanabız da. Oşol sınarı bu yerde mantıkçılar bu Mebahisul Alfaz dep özünçe dagı bir ne yapatат? Mantık iliminin içinde bir tema koyup uşuğa dagı basın taşlatat da. Ankeni biz mani çıkarardan burun uşol sözünü karayız da, sözden mani çıkardı. Eğer söz bolsa anda mani çıkmay kalışı mümkün. Oşol sebepten bu Mebahisul Alfaz dep özünçe bir tema koyuyor. Allahümme Rabbi sallallahu aleyhi ve sellem bir hayır başladık. Musta'malul alfaz. Musta'mal degen men koldanılgan sözler. Biz hazır bu koldanılgan sözlerge kirerden burun bu jakta bir doskаны karap koyalım. Doskada karasanızlar жазылып turadi. Taqsimul lafz. Sözlerdin nesi bölünüsü. Qaysı taraftan alıp qaraganda min haysul muhmal ve musta'mal jagdan alıp qaraganda. Bu degen söz sözler bölünötken adamlar koldanılgan sözler bolatken, anan adamlar koldanılmagan da sözler bolatken. Bu adamlar koldanılmagan söz bu muhmal da. Muhmal degen söz bu büdömük degen söz. Misal bizde mıntık koyat, çay pay içeli de koyat da. Çayı düşünüp de öyle, ana adam bunday ukkanda ana düşünüp. Ana pay da düşünmüyor da. Çay pay içeli de koyat bizde. Büdömük bolğana şol pay degen da, mesela çay pay degen. Al musta'mal degen bol şol koldanılgan söz, adamlar koldanılgan söz. Bul da iki türlü bolat. Murakkab anan mufrad. Bizge muhmal kerek emas, musta'maldan murakkab kerek emas, mantıkçılarda. Anan mufrad kerek, mufraddan kulli cüz'i bolat, cüz'i kerek emas, kulli kerek. Endi hazır bu yerde aytabız oşol musta'mal degen emne, murakkab degen emne, mufrad degen emne, şonu kırgızçalap inşallah aytabız. Hem karasana bu yerde İmam Mahtari'nin öz kolu menен жазган bayitni qaraylı teksti. Musta'malul alfaz haysu yujad imma murakkab ve imma mufrad. Şol biz koldanılgan sözler janağı murakkab anan mufrad jagынан qarap ekке bölünөt. Murakkab degen emne? Murakkab degen söz bu kuralgan. Misalı iki sözden kuralı bir manada berip kalaşı mümkün. Hazır buların türlerini aytabız. Ekincisi vaima mufrad degen söz bu kuralgan emes degen söz. Аны түшүнүп эле. Бул балага илиминде да бир канча китептерде окудук бул маселени. فأول ما دل جزء على جزء معناه بعكس ما تلا وهو على قسمين عن مفرد كلي أو جزئي حيث وجد. Bugün şu жерге чейин окуганга аракет кылалы. Негизинен матынды толугураак коелу. فمفهم اشتراك الكل كعسد وعكسه جزئي وأولا لذات إن فيها إن درجة فانصب أو لعارض إذ خرج والكليات خمسة دون انقصاص جنس وفصل وعرض ونوع وخاص وأول ثلاثة بلا شرط جنس قريب أو بعيد ووسط. Yani buyursa biz ушул байттан бүгүн жарым өткөнгө аракет кылалы, эгер убакыт болуп калса, анткени убакыт кыска. Бул жерде Имам Махтари жалпы кыска нускада эле айтып кеткен. Бул жерде Имам Абдулмалик Абдурахман Саади ачыктайт, Алла Таала өмүрүнө берек берсин. Ылдыйда мусаммиятул муфрад деп турат.
Ошонун астында жанагы алам деп айтып атпайбы? Аламдын ылдыйда ал-лафзул мустамал янқасим илал мураккаб муфрат деп турат. Китепте схема бар, китепте карасаңыздар 24-нчи бет. Эми ал-лафзул мустамал бизге мустамал лафз керек, мухмал керек эмес дедик. Бул экиге бөлүнөт экен. Мураккаб ана муфрат. Мураккаб деген ма ядулу жузу хара жузин ма'наху. Bir manisi ma alladhi yadullu juzuhu bir manisi ala juzin. Dağı bir maniga emne kılat? Dalalat kılat. Bunu murakkab deymiz. Bunda ayтканда bir sözden, же болбосо iki sözden, üç sözden ne olgan? Kuralgan söz, biroq bir ele mani yok. Al endi mufrat deganchi ma la yadullu juzuhu ala juzin ma'nahu. Bunun birinci bölügü, ikinci bir bölügü emne kılat? Dalalat kılbayt, düşündürбөйт. Bul mufrat degen, bul kuralgan emes degen söz. Endi murakkabdy karalat. Murakkab özü bölünөт eкен. İsnadiyun musnad va musnad ileyh. İsnadi deb aytылат eкен, bul balak iliminde de okuyamız. İsnad degen mындай tayandırılgan degen söz, Misalı musnad bul mubtada, musnad ileyh bul habar, misalı. Biz bunu aytkanбыз, mantıkçılarda mavdu mahmud deb aytылат degenбиз. Al-jami vasiyun. Kenen meçit desek misalı. Oşol kenenlikti meçitke ne kılıp atабыз? Taandык kılıp atабыз. Mында ayтканда tar meçit emес, kenen meçit деген түшүнөбүз да. Ал эми экинчиси идофиюн деген, min mudaf va mudaf ileyh. Бул мисалы qalam деп турса, бул өзүнчө мисалы алиф лам кирбесе накира болуп турат, белгиси болуп турат. Анан qalamul mudarris mudaf ileyh кыла турган болсо, кандай эмне болот? Таандык болуп калат. Ошол мугалимдин неси калеми. Бұл екіншісі идофиин болуп айтылат экен, bir нерсеге таандык кылуу. Ал эми үчүнчүсү тaqiyidiyun. Taqiyidiyun деген сөз бул жанагы чектөө. Эми чектөө дегенде мындай ошого сыпаттап берет да, ошол сыпатты ошол адамга чектеп берет. Min sifatu wa mawsufin. Мисалы алимун фадилун. Таква алым дегенде элечи. Таква эмес деле илимдүүлөр болушу мүмкүн. Бұл жерде ошол таквачылыкты алымга эмне кылып атат? Чектеп атат. Мындай айтканда ошентип алымды бул таква алым деп сыпаттап атат. Түшүнүктүү. Ал эми төртүнчүсү таркибиюн. Таркиб деген ошо куралган, яни min калиматайн, эки сөздөн куралган дейт. Мисалы баалабак. Баалабак өзү эки сөздөн куралган. Бирок эки сөздөн куралганы менен бир маанини берет. Түшүнүктүүбү? Эми ушундай болуп murakkab bir qancha bölükке bölünөт экен. Эми бизге бул murakkab керек эмес болгондуктан мантык илиминде биз murakkabды албайбыз. Эми mufrat карасаңар, mufrat ma la yadullu juz'u ala juz'in ma'nahu. Bir manisi экинчи bir маниге бербейт. Маанини далат кылбайт. Мисалы бул жерде жанагы биринчисинде kalima huwal fi'lu inda muhat isim anan adatun wa huwa am min al-harf inda muhat deb ушунтип немени айтыптыр. Бул деген сөз мындайча түшүнүп алгыла. Бул негизинен бул жанагы истиqra'i деген нерсени өтөбүз. Бул жанагы араб тил калим сөздөрү дагы үчкө бөлүнүп атпайбы? Исм, фе'л, харф болуп мисалы бөлүнүп атпайбы? Бул ошо истиqra'дан келип чыкканда, истиqra бул далил катарында каралат. Истиqra'ны өзүнчө өтөбүз, бул экинчи бабына киргенде, тасдиқат бабына киргендечи. Азыр ошону истиqra'нын негизинен бул ушинтип үчкө бөлүп алган да. Эми буга өзүнчө токтолот экенбиз, эми аслын карагыла, схеманын аслын карагыла. Aslında ошол муфрат эле. Муфраттан максаты кээ бирлер жанагы ысын неме кылып бөлөт да. Муфратту мин хайсу жагынан карап бөлө берет да. Мисалы бир канча маанини берген жагынан алып караганда бир канчага бөлүнөт. Анан бир эле маанини берген жагынан алып караганда бир канча мааниге бөлүнөт кылып эмне кылат? Бир канча нерселерди айтат. Эми карасаңар бул жерде биз азыр окуй турган нерсе схеманы ылдыйкы жагын карагыла, муфратта жүрөбүз. Ма ятажаззау фихи лафз вал маана. Ма ятажазза бөлүнбөйт, фихи лафз. Лафз өзү бөлүнбөйт, сөз бөлүнбөйт, вал маана, мааниси дагы бөлүнбөйт. Мындай айтканда, ушундай бир сөздөр бар экен, ал сөздүн өзү дагы, мааниси дагы эмне болот? Бөлүнбөйт. Вала ядулу жузул лафз ала жузул маана. Ал эми лафздын ошо сөздүн
bir bölümü mınдай söz bul tamgalardan kuralып atпайбы? Bir tamgası ala cüzül mana maninin bir bölügüne ne kılat deyt? Dalalat kılbayt deyt. Mislu Halid aytılır. Aslında bir qarasаңар, fa ha degan misalı Halid degendagi ha var mı? Ha. Bu la tadul ala yadihi. Halid'in koluna dalalat kılav? Yok da. Misal men aytып атам, Muhammad Ajid aytып атам da. Muhammad degeni bu mim tamgası, mı tamgası. Muhammad Ajid'in misalı koluna dalalat kılav? Yok. Dalalat kılbayt. Emi uşuntik birincisi uşunday manide ne olatken mufrat bölünetken. İkincisi ma yetecezza fihi al-ma'na ve la yetecezza al-lafz. Qarasаңар, manisi ne deyt? Bölünettek ve la yetecezza al-lafz. Lafz bölünmeydi. Mislu hamzatul istifham. Bu hamzatul istifham degen bu özü hamzatul istifham deb bunday yazılgany menen onun içinde bir mani var da. Surov hamzası deb bulaşıkında. Talap kılуу hamzası. Bir nerseni talap kılуу nerseni düşündürüp da bir nerseni talap kılууga dalalat kılgan nerseni düşündürüp. Biroq ve la yetecezza lafz. Alemi sözü bölmedi. Bulaşıkında sözü hamzatul istifham deb janağı mudaf ilayhi bolup bölünüp aytılıp atpayбы? Eger bunu janağı hamzanı özünçe alıp turup istifhamды özünçe alıp turgan bolsa, anda ne bolat? Anda mani çıkmay kalat da. Bulaşıkında söz hamzatul istifham degen bölünmek, biroq ne deyt? Manisi bölünет. İçinde bulaşıkında içinde tolturan nerse var. Bunday talap kılуу, kabul alуу degen ошонун bir kança maniler bolup ketişi mümkün da. Düşünüptürmü? Emi aslında ikincisini qarasаңар haşiyada. Feinahu yetecezza ila hamza ve ila istifham. Hamza özünçe olup durup istifham özünçe olup yazılışında mesela sigasında yazılışında bölünüşü mümkün. Velakin al-lafz la yetecezza ve huve alif. Biroq lafz özüm ne olur? Bölünbeyt. Bu alif anan hamza oluyor öyle mi deyip var. Anan içindeki manisi dahi oşo nerseni düşündürüp var. Emi üçüncüsü ma yetecezza fihi lafz ve la yetecezza al-ma'na. Lafz özü bölünüp, bunday sözdün yazılısı bölünüp, biroq mani bölünbeydi. Misalı nokta degen ne? Toçka. Emi üçtü qaragılar ılıyda. Üç, fayna lafzaha yetecezza. Lafz özü bölünüp, bunday sıkında oşol süylem var go, çekit degen süylem. Çekit özü nun, anan kof, to, oşol tamgalardan kuralgan da. Misal bizlerde jönele çekit dese, çekit. 5 tamga bolat atpayбы? 5 tamgadan kural olur, Bu bunday yazılışında da alemi oşol çekit degende biz emden düşünüyoruz. Bir nersege toçkanı koyuyor da. Bir nersege toçka koyuyor. Ve la yetecezza al-ma'na. Manisi bölünmek degende misal çekit dese boldu, toçka koyuldu. Büttü degen söz da. Emi bol janağı biz aytып жүрөбүz жигиттер, бул мантык илими негизинен адам баласында бар. Адам баласы da var. Adam balası ankene janagıday da akıldı, canlık bolup atpayбы? Biroq biz anda ne şu mantıkta okuyumuz? Ankene adam balası oşol akılını tur emes oylana oturup adaşıp ketişi mümkün. Al emin mantık oşonunday tartipleştirip bergen da. Uşuntu oylansa anan turara oylanasın depçi. Emi qaraglar, dördüncüsüge geldik. Ma yetecezza fihi lafz vel ma'na. Emi oşol lafz özü yazılısı dağı anan manisi dağı ne olat deyt? Özü neme deyt? Bölünür. Velakinna lafza biroq oşol söz yazılısı sonra alaman. Biroq alam bolup kalgan. Alam degen ne? Ençil bol. Fele yadullu lafz ala cüz'il ma'na. Söz bolsa bu maninin jarımına ne kılat? Dalalat kılbayt. Misalı Abdullah. Abdullah degende bu janağı Abdullah yazılısı da. Abdullah yazılısı, Allah Taala'nın kulu. Oşol Abdullah degen ad bu lirojin adamga kişi erkek kişiге aytılınat dedi. Abdullah degen erkek kişiге aytılınat. Bu sözü dağı manisi dağı ne olat? Bölünbeyt. Biroq söz sonra alaman. Elçiluat bolup kalgan. Atak bu mesela Abdullah degende Abdunu özünçe alıp qarap, Allah'ta özünçe alıp qaraganda anda bölünüp ketişi mümkün.
Бул жерде айтып атканы жанагы сөз менен маани экөөбү тең бөлүнбөйт. Анан бул соор аламан, анан энчилуатка айланып калган деген ушул да. Мейли, ушундай бир жазуулар бар экен, араб тилинде, кыргыз тилинде деле бар булар, колдонобуз биз деле. Бирок ичиндеги маанилерине ушундай бир ар түрлүү маанилерди берет экен. Эми төртүнчүсү, ма ятажаза фихи лафз вал маана. Булда дагы жанагы лафз менен маана бөлүнбөйт. Өзүнө мурдагы эле окшош. Ба'да вад'ihi аламан. Алам болуп энчилуат болуп коюлуп калгандан кийин. Ла ядулу далат кылбайт. Лианнаху ла юраду мислу хайван натык. Анткени ал максат кылынбайт. Мисалы инсан дегенде бул ошол акылдуу, жандык деген маани түшүндүрөт. Эми бул жерге эмнени айтып, эмнеге окуп атабыз бул муфратта дагы бир ушундай нерселер бар экен депчи. Бирок бизге бул мантык илимде көп керек эмес. Бирок силер түшүнүп кое бергиле. Ушундай нерселер бар экен депчи. Эми карагыла. 24-бет мусаммиятул муфратка кайтабыз. Мусаммиятул муфрат дегенчи, бул муфрат ошол жанагы бизге күлү неме керек эмес деп, мураккаб керек эмес, муфрат керек деп айтып атпайбызбы? Эми муфраттан дагы жанагы өзү сөз, бир эле сөз, бирок ичиндеги маани бир канча маанини түшүндүргөн сөздөр болот да. Бул кыргыз тилинде деле бар, араб тилинде деле бар. Муну билебиз. Мисалы хакыйкы мажаз деген нерселер бар, Бул жана усул фикдан, манардан муну окуп атабыз жигиттер. Мусаммиятул муфрат дегенде, эми бул жерде мааниси инкана маана мутаад, мындайчыкында сөз бир эле сөз, бирок бир канча маанини түшүндүрүү жагынан алып караганда муфрат канчага бөлүнөт экен? Бул жерде 7ге бөлүп атат. Эми мындан да башкача болуп бөлүнөт, мындан да көп болуп бөлүнөт. Бирок эми бул жана кыскачараак кабарым болсун, ушундай нерселер бар деген нерсени айтып кетип атат да. Биринчиси кеттик, алам. Алам деген эмне? Энчилуат. Ан яттахидал маана. Мааниси эмне болот? Бир болот. Ма ташхиси. Ташхис деген сөз ошол бир адамга. Мисалы, саматка самат деген ат энчилуат болуп коюлгандан кийин, ал мисалы самат дегенде биз академияда окуган самат десе бир эле самат түшүнөбүз. Бирок самат деген аттар дагы толтура болушу мүмкүн. Бирок биз алам дегенде энчилуат болгондо ошол жанагы ошол ат кайсы бир адамга ыйгарылган болсо ошону түшүнөбүз. Бул жерде айтып аткан карасаңар, ан яттахидал маана ма ташхисихи васфан. Ошону не сыпаттап. Мислу Халид. Халид деле адам, бирок ошол бир ысым, ошол Халид деген ысым ошол адамга ыйгарылгандыктан ал адам Халид деп аталынып калды да. Түшүнүктүү. Эми экинчиси, берки бет тасаңар, 25-бет. Экинчиси мутавати. Мутавати деген ошол жанагы дал келүү, келишим түзүү деген жанагы лексикалык маанилери бар го. Бул жерде азыр айтабыз, мунун мааниси эмне? Терминдик мааниси. Ан яттахида маанаху. Мааниси бир болот. Ма адам ташхисихи. Ма деген биргеликте, адам деген жок, ташхисихи. Ма истиваи афродихи. Жанагы адам ташхисихи деген сөз бирөөгө энчилүү болуп коюлбайт да. Түшүнүп атасыңарбы? Ма истива биргеликте эле эмне болот? Афрод, анын афроддору биргеликте болот деген сөз. Карагыла жигиттер, биз айтып атабыз, мисалы кулли деген нерсени мынтип эле түшүнүп алгыла. Азыр бул жана куллиге жеткенге чейин. Кулли анан афродихи деген сөздөрдө келип атпайбы? Афродихи деген сөз мисалы инсан десе адам деген сөз, мисалычы, бизде эмне деп коебуз? Киши деп коебуз, Анан аял киши, эркек киши деп да айтылат го. Негизинен ошол киши деген сөз бул жанагыдай кулли маани да. Мааниси жалпылай да. Эмне үчүн мааниси жалпылай десе, ошол киши дегенден максат астында бир канча адамдар бар да. Алар аял киши болобу, эркек киши болобу, бир канча адамдар бар, туурабы? Ошолорду афрод дейбиз да. Түшүнүп атасыңарбы? Кулли менен афрод кичине ошундай айырмалар бар, карап койсоңор. Эми бул жерде ма истивай афродихи дегенден максат мислу инсан. Мисалы инсан деген сөз, инсан дегенде биз адам дегенде анын астында мисалы адам деген толтура афрод камтып алат да ичине.
Мисалы киши деп койсок, бул аял киши болобу, эркек киши болобу, негизинен эле ошол жанагы мындай өз алдынча туруп ойлонгон жандыктын да адамдарды да өз ичине эмне кылат? Камтып алат. Эми үчүнчүсү мушаккак. Мушаккак деген эмне? Ин тафавватта афрадаху би аввалия кал вужуди лиллах ва ли зайдин ау аулавия мислу ал баяду фил лабан ва сарж. Бул мушаккак деген эмне? Муну асын карасаңар, асында бир кайша жазып коюптур. Сумя бидалика лиана самия япко мушаккика. Ушул жанагы мушаккак деп аталып калган себеби лиана сами угуучу адам да экинчи жак угуучу адам япко муташакик. Ошол бир кабарды укканда шектенип калат. Мисалы сүт акпы же ошол сүткө караганда кар апапакайбы же кайсы мындай дагы агыраак десек кандай болот? Сен уккан адам мындай ойлонуп атасың. Ал эми төртүнчүсү муштарак жигиттер. Булар жеңил эле усул фикрде өткөнбүз. Муштарак деген шериктеш маанилер. Аны яксур маанаху мааниси аябай көп. Вакад удия ликулли маана. Чындап коюлунду бардык маанилер ошол өзүнүн немесине жараша да колдонулушуна жараша коюлган. Мисалы айнун фил басира вал жария. Айнун деген не? Көз. Фил басира болса, бул жанагы чыныгы адамдын көзү. Ал эми вал жария болсочу? Көлдүн башында, суунун башында. Суунун башында. Суунун башы. Суунун көзү, суунун башы мисалы. Же болбосо мынтип коет, мисалы бул балага да окудук, мисалы менин көздөрүм бар. Шаарда менин көздөрүм бар деп коет. Бул жерде максат адамдар бар, агенттер бар да. Шаарда караган. Ушундай мааниде. Эми муну кыргыз тилинде деле колдонобуз. Ал эми бешинчиси манкул. Манкул деген сөз жигиттер өзү жанагы накалабарга манкул болгондо көчүрүлгөн, Накил манкул да көчүрүлгөн. Бул кантип көчүрүлгөн? Аны якшыра маанаху мааниси эмне? Аябай көп. Мааниси көп. Ва яштахиру фи сани. Ал эми экинчи бир мааниси эмне? Ошол аябай эмне болуп кеткен? Адамдардын арасында мындай таанымал болуп кеткен да. Буга мисал кассолати. Нукилат шар'ан минат дуа. Өзү негизинен Sola деген сөз эмне? Шариат жаманысында Жок, бир канча мааниси бар. Бир канча мааниси бар, бирок бул жерде негизинен өзү негизги мааниси дуа кылуу. Бирок элге намаз окуймун десең, эл эмнени түшүнөт? Намаз түшүнөт. Анын жанагы 4 рекет, 2 рекет, руку саждасы бар, ушулардын нерселерин түшүнөт да эл. Мындайчыкында өзүнүн негизги биринчи мааниси калып эле, биринчи мааниси дуа деген мааниси калып эле намаздын. Башка бир мааниси эмне болгон? Адамдардын арасында белгилүү болуп кеткен. Же болсо кайсы бир илим болбосун, ошол жагынан алып караганда кайсы бир илим, ошол илимде ал эмне болгон? Белгилүү болгон. Ушундай да маанилер бар экен. Ал эми 6-чысы хакыйка, 7-чысы мажаз. Бул экөөсү түшүнүктүү эле. Хакыйка деген إذا لم يشتهر في الثاني مثل عسد للحيوان المفترس. Муфтарис деген сөз өзү немеде жырткыч жандык деген сөз да. Бул мындай хакыйка деген сөз эмне? Мисалы биз балага да окудук, Раиту асада фил габа. Токойдо арстанды көрдүм десе бул хакыйкый. Эми Раитул асада фауқал минбар. Минбардын үстүндө арстанды көрдүм десе эмне болот? Бул мажази. Буга сөз карина экен. Анткени минбардын үстүгө арстан чыгып албайт да. Мындайчылыкта аябай бир хатип, оратор бир устаз минбарда аябай сонун баян кылып атып деген маани түшүндүрөт да.
Аябай соны мани кылып тур деп, бул жерде жанагы ошол устазды эмнеге окшоштурабыз? Мисалы арыстанга. Эми бул жанагы бизде деле айтылынат бул нерсе, мисалы күчтүүлөрдү арыстанга окшоштуруп койбойбуз го, анткени арыстан бул жанагы токойдун эмеси падышасы болуп атпайбы, ошосуна. Мажаздагы түшүнүктө. Эми бул жерде ошо хакыйка менен мажазды эмне менен айырмалайбыз? Маал карина да, карина. Жигиттер биз мустамалул лафзга келгенде жанагы бизге колдонулган сөздөрдүн аларды башында экиге бөлгөнбүз, ошол жанагы муфрат анан мураккаб болуп чыгат. Мураккабтын бир канча түрлөрүн айттык, бирок мураккабты мантык илими мындай көп албайт да. Бизге муфрат керек дейбиз. Анан муфраттагы бир эле сөз бар, анын бир канча маанилери бар жагынан алып караганда аны жетиге бөлдүк. Ал эми ошол бир эле сөз бар, анын мааниси бир эле маани берген жагынан алып караганда аны экиге бөлгөнбүз. Ал кулли менен жузи. Эми ушул жерде карасаңар, мисалы бул кулли деген сөзчү, мисалы ал инсан болсо, инсан. Мисалы инсан, бунун мааниси кулли да. Мааниси кулли деген сөзү инсан деп биз айта беребиз. Бирок ал жана сабакта айткандай эле киши деп койсок, мисалы ичинде аял киши болобу, эркек киши болобу, ичине баарына камтылат да. Aslında ne olur? Afrodlar olur. Afrod da aytıqın. O misalı kulliyim bolsa misalı aslında afrod olur. Afrod dedi ya. Misalı bunun arasında için misalı şu misalı Samat oluşu mümkün misalı. Samat, olsun Muhammed Hacı olsun, Bek Sultan olsun misalı ki. Uşunda insanın aslında insan degen maninin aslında birkaç adamlar buluyor. Ana afrodlar dep düşündük. Emin jigitler bugünkü tema buyursa, bugünkü tema uşul janagı juzi kerek emes bizge kulli kerek degenmiz. Uşul kullidin ortasındagı ne olar bol? Kullidin ortasında bir kança maniler bol, ошону түшүндүрөбүз азыр. Карасаңар, 26 бет. 26 бетте ан-нисбату байна кулли куллияйин такуну калати. Нисба деген таандык. Bayna ortasında kulli kulliyay. Bunda çıkımda kulli жалпылaa bir maanini bergen maanilerдің nesi ortasında bir-biri менен болгон ne таандык. Misal birinci bunu төрткө бөлөт экенбиz. Nisbatu bayna kulli kulliyayinди төрткө бөлөт экенбиz. Birincisi tabayun. Tabayun деген сөз жазып койгула. Tabayun деген сөз бул эки башка деген сөз. Эки башка. Yeni ihtilafat afraduhuma misli insan ve fard. Faras. İnsan degen adam, faras degen ne? Жылкы. Yeni ihtilafat afrad. Aların afradı, jana aslında afradlar ne birbirine karşı keledi. Bunu misalını düşünüp alsak bu. Misal tabayın var, misal bunlar birincisi gelecekler. O jana da eki sızıksız alsalar. Misal bul жерде insan menen ne dedik ikincisini? Faras. Bul insanın aslında afrodlar var mı? İnsanın aslında afrodlar menen attın misal attın deli aslında nemeler var? At degen söz özü mani kulli manida aslında misalı oşa bölünüp ketip atpayбы? Bul ekosy birbirine koşulmaydı. Bu birinci suçluluk. Karasana, tabayun degen söz eki başka nesi. Eki öneten tanıdık bolboydu. Bunda içinde afrodları, mahiyatları eki başka da. Uşul nerseni ne etkemiz biz? Tabayun da etkemiz. Ya bunu jigitler sızıp algılan keni bul. Aylıkça akida iliminde, usul fiqh iliminde köp kele beredi. Al-farq baynahuma tabayun dep koyat. Boldu. Sen al jerde tabayundu düşünbösöň, ajratып alбай bilbejire öresin de. Bu tabayun degen termini düşünbösöň, düşünböy kala öresin oşol süýlemdi üçe. Emi ikinçisi taraduf. Bul degen söz ne? In ittafaqat afraduhuma. Afradları, mahiyalary
nesi? Birigen. Mislu insan ve başar. Misal biz insan degende dağı ikincisiga misal. Buga müteli жазып койгон да. Bir ele to'g'ri. İnsan degende dele. Anan başar degende de adam. Ekoten ne düşündürüp jigitler? Bir ele mani düşündürüp da. Misal insan degende de anan başar degende dağı ekoten ne olup? Bir ele mani düşündürüp. Biz bunu emne dep aytıp koyuyoruz. Muradifte. Kırgızca. Ya. Aa. Sinonimler. Aks bolsa bu antonim. İkincisi de düşünüktür. Yani üçüncüsü jigitler el-umum vel-hususul mutlak. Qarada, yaxshilab öğren aldılar. Bu ankeni başka kitaplarda keleberet. El-farq beynehum umum vel-husus mutlak dep koyat. Bunu biz usul-i fiqhlarında ko'rib atamiz, özde o'qib atamiz. Bu qanday tushunamiz buni? An yasduqa ahaduhuma ala jami' afrad al-akhar. Dun al-aks. Dun al-aks degan teskerisi bolboyt degan söz. An yasduqa ahaduhuma eko'nun biröysü janağı ala jamil afrod aslındagı afrodlarga mınday aytkanda to'g'ri kelet, anın teskerisi bolboyt degan sözü. Misalı mislu hayvan ve insan dep turadi. Buga qantip sızabız, qanday schema sızabız? Buga misalı hayvan degende bu üçüncünü alıp qaraglar. Üçüncünü alıp qarayın. Üçüncüge misalı hayvandı biz ne dep qatardık ele? Canlık. İçinde ruh var, canlık. Meli. Bu canlık degendeçi. Misalı canlıktın aslında oşol büt içinde ruh varlar kirip ketedi. Janağı soylap жүрүүчүлөр bolsun, qurbaqta basuvчулар bolsun, Misalı adamlar da oşol hayvanın içine kirip ketedi. O anken adamlar tigilerden ayrılması natıkta, mufakkir. Biz öz aldınca oylana alamız. Tigiler ne yapar? Oylana almaydı, alarga akıl alatıla berilgenimiz. Oşan için alatıla Kur'an-ı Kerim'de ya ulil albab, ya ulil absar dep aytıp atpayбы? Le akıl eyleri, akılыңарды kalçabaysыңар dep şey. Gayra le oşantip alatıla bizge hayırlı. Qarasаңар bu hayvanın içindengisi ne oladi bu? İnsan. İnsan bolganda bu yerde qaraglar. Umum ve husus mutlak. Bu janağı mına hayvan özü de umum boluşu mümkün. Biroq hayvan ne oladi jigitler? İçine insandı ne qiladi? Qamtib oladi. Biroq mınday aytkanda biz hayvan degende bu canlık desek, anın içine insan kirip ketişi mümkün. Biroq insan degende anın içine bardıq hayvanlar kirip ketedi? Yok, kirpeydi da. Uşul. Hayvan degende insanın içine koşup orab aladi. Al endi insan degende başka canlıklar da orab alabı? Yok, orab albaydı da. Bu kaçıncısı jigitler? Bu üçüncüsü. Al endi en akırlısı bu dördüncüsü. Umum ve hususu min vacih. Umum ve hususu min vacih degeni qarasaňar, huwa an yaltaqiya fi ba'd al-afrad. Kebir afrodlarda biriget deydi. Ve yanfarid ajrayt kullun minhuma fi afradin ukhra. Başka bir afrodlarda ne olad? Birbirinden ajrap kılad. Misal qantip aytabız? Misalı al-khashab wal-bab. Khashab degen bol jıgaç, al-bab degen eşik. Yajtamiyani fi babin muayyan. Misalı biz qarap tur öyle, bol eşik jıgaçtan jasalıptır dese, oşol eşik menen, eşiktin forması menen jıgaç ökösü birigip atabı? O birigip atat. Ökösü birigip atat. Ve yanfaridu khashab. Hem kaçan ökösü bölünüp, yanfaridu khashab. Jıgaç özünçe olup kalat. Misalı al-kursi vel mektebe ve nahvihima. Misalı bir parta var, olsa bir stol var deyli. Al ne? Jıgaçtan. Bolgonda al jıgaç, parta olsam jıgaç stol bolup atpayбы?
Wa yanfaridul bab. Endi bab eshikni olib qarasak, al endi eshik fil hadid wal ma'adin al-ukhra boshqa bir narsadan bo'lib qoladi. Bu degan so'z bunday yigitlar. Mana qarasanglar, misoli bu joqqa qarab men tushuntirib berayin. Misoli o'tin bilan jo'nala jig'ach bilan eshik o'kosi birikdi. Qachon eshik jig'achdan jasalsa. Alem o'kosi birikmay qoladi degani bu qachon o'shol eshik jig'achdan jasalmay qolsanda jig'ach eshik bo'lmaydi-da. Jo'nala bir temirdan bo'lib qolishi mumkin, ha? Tushunibdimi? Bunday aytganda qarasanglar. Çoğulgan jeri bo'lib, anan ajrayib turgan jeri bo'ladi-da. Ha, murdag'ının-chi, murdag'isi üçüncüsü alanda emas bo'lchi. Hayvon deganda insonni qamtib oladi bo'lchi. İnsan deganda hayvonni qamtib olmaydi bo'lchi. O'shol sebepten umum va xusus min vajib bo'ldi. Fal hayvonu amun mutlaq val insanu xos mutlaq deb aytdik, ha? Misoli hayvon am mutlaq, inson xos mutlaq dedi. Alemi dördüncüsü yok, dördüncü salda emas. Huvan yaltaqiya fi ba'd al-afrad ve yanfadu kullu minhuma fi afrad ukhra. Misli xashab bilan bab yolunda bo'lganda buni unutib siz olsangiz daha yaxshi bo'ladi. Bu dördüncüsü bunday bo'ladi yigitlar. Dördüncüsü. Misal qaranglar bu yerda-chi. Misali al-xashab o'tin jig'ach deylik biz, jig'ach. Misal jig'ach deylik. Jig'ach. Ana bu yoqda eshik. Tushundinglar? Ekosi birga turganda jeri bor, ana ekosi ajrayib turganda jeri bor. Bu degan so'z birga turgan jeri bo'lganda qanday bo'ladi? Jig'achdan jasalgan eshik bo'lganda, misoli jig'achdan jasalgan eshik bo'lganda, jig'achdan jasalgan eshik deb qo'yiladi. Jig'achdan jasalgan eshik deb qo'yiladi misoli. Eshik. Misol bilan kitobingizda jig'achdan jasalgan eshik bo'lganda o'kosi birigib o'tadi. Birigib o'tadi. Alem o'ko ajraganda misoli eshik agar temirdan jasalib qolsa, jig'ach bilan birga yo'q, birikmaydi alamkani temir bilan yo'lib birikib qoladi. Shunday bir janobi kulli ma'nilarning o'rtasida shunday bir nisbalar bor. Bu negizini shu 4 bo'linadi. Shu 4 hozir qisqacha bayonladik.